Another malakan yam ka nas dialekon tin barani lingwa seme kanor online TV channel and walle shank welkel ka paingwan run kinandang ro jandang ro bakel anda manduni shank was nyamle anong roasni bana right ka ta edane cha doctor yeng ma cha luki cha je lukaje ka chang ka wel ka paingwan run kindang ro jandang ro bakel kakari pon dang ro to bukon glati menyam jen kui digital forensic expert uda dan lanen ke che kwak Dr. Machar kan je kware la electronic devices ta che data ne ke roi ne te chala ro chala tre mo ka sha chot te che ka recover ka gur ka jeno ba gu jenu mi Dr. Machar la tok sharo da mat kel ken wer wai army re kure dan che to kan nasser jen mandan internaten kare raja moni bana raja ke kui WhatsApp message ke rantin cha jakam ke WhatsApp ka cha nyoko michot ke ka cha nyoko makam karar ke cha ga recover jaram dala digital forensic expert to the shal ke Calvin ban mandan en chalat gwad ban jelinkel kata dan chalat jenoi first by President Dr. Machar kanane ko ken charen mat ka kui kore dan e chamat lera man ban nywa gwad me gwam mi shelia to tin darashal ga Sudan take report mi sha kula lat ji United Nation chikala do ne take ren yal mishibok la ren yal shal ke drone ren yal mon shebung ne de kon la deini jen chana book tana ka ceremony gwakun kano san Darfur non gwada mo chune de shoko jandang jok shwe kanak tila civiliani wa tuman kana ga tegredian ka Sudan bana jelinkel ko kur shawe jek chale jen ka din la bungni kana tin kon tila civiliani bana ne bana jelinkel ka jari pormen migwiji reporter me ka YouTube channel please mi jiram jadid gorno bi channel bi support bi subscribe committee ka Facebook page kan online TV gorno jin bi Facebook page da bi je follow ke ki ko bi roane shomala shub ke ji ka pet chana je to ka jen kwira mishal ka me ran forensic expert ka kwi WhatsApp messages te cha ladu che kamrar nyoka cha delete ke cha chut ka gwat edan South African digital forensic expert jen che nyoko George Railwalk no look Dr. Machar mishal ke special court ka shanga die ke joke ka Friday jen che roi ni tungwan che kalat take important testimony tisha kamrar ka jin kwi lokamane ka kwi Dr. Machar kan ne ka dang baroten konen chaga yen kel wudan dan man laran forensic expert jen shale red logo Peter Calvin Rafadi jeneten konen lat ka look jaga jogono nena jene cha message ni chaga kamrar te cha chut no wal acha kamrar ka mobile kan message ta to ka message nen kono sha gwain tin kel ka Dr. Machar en lugo mo lugo jen bakeli de bakelian ka court session dun Dr. Machar me cha tong no wal look at ke ni jen bakeli de bakel ka jaw cha lat gwasme wa kan message ni kono ya kamrar wa ruden diala sha ka chut kare ya chut kan dia cha ga deleted ka telephone watan die ne kwa ka chut manually ka tadan chalat ke je jin gudomo wat tang message ne ka WhatsApp app ke WhatsApp application wa ke default chang chi message jak cham ke timer me de karodian delete ke jaba achang kan Ramadan te ke message ne kana goro be ke delete de karodian delete automatically ke de disappear kan messenger to wala kan disappear ka jawdan chala da ken ka kujo mo ci jaran forensic expert we bu me lungo no de messenger ton de ka kamrar manually de ka gwich no ci odo ko ci digital forensic tool to bomb ke kwakto bomb che ga use ko better to ba lo jok ajane she te ka file ti she extract ke cha kamrar
te cha delete ke cha remove ke cha chut remove bali kan dat return ke dan de jo no e ke data ni ne content cha gwan kel ke kwane doctor ma cha na me a very important ne yana kan de kon la jang ko gor kano de ngajano dagma char la talk a part of kore dan ji talk part of incident janta dan gor kane je so gor kan lo no de dial de la jo dagma char kane je kware so ne me lat ken no ken ne ke digital evidence ni ke ka kwa ya kamera ka mobile to ba mat ka jen ta dan gor ke jeno de ka lat duye dial de ka nok jo doctor ma cha ken ji kwar aran forensic expert mo Charlie Calvin ke Peter Calvin jene lade o be kwakte cha remove ke cha delete ke cha chut o be ka recovering o mi cha do cha chut ba nyo mo wa je lo jok gwa da na cha nang tin ba pai dan e chot de ga je ba la rech be kan non kan kwak dial te cha remove no wal na mo la te ne come on we mon no mi dong te telephone mi kwak ba cheng e tour ni file document video ni la ka kam kara en ran der la no so a cheng e telephone bo mi chi je ke cha wang wo da bo ka na ke ken tool den konti la memory la ka kam karar ka je de na ngod ba kam ko ka recover chang chi ko karun te kon ko pe na ko mi cha ga let la talk de to de ka camera de ka zil recover kan deleted information chela do ne kan whatsapp message te ko ne sha delete je ne ka camera successfully ke cha ga nongra kan material ko ken chi kan kalat so again da na chela non gwada raje tin gwa lokan wuda me te ga dichalat okay message ni cha ka delete ne tin kontila ne doctor ma chara jen some message bo kare ato no ko bu rodien delete ka rodien cha set no ko whatsapp general ramadan te ka telephone gwa se me jeni she message dial che removed am dan te device and chakula recover duno shala da ngoda data na kwa recover jen bacha nyoga wa jena te ke evident ko kende che nyoko mejeka kan evident to je ga telephone karam dan cha gwanya jen ishe message ro che ga je Lieutenant General Gabriel Doblam Gerald Gabriel Doblam jaram man ngwandien men cha gwain ka jen luko dan tana tenentam cha Lieutenant Gerald Doblam cha ja gwain eno jen e jaram dan tike message ni okay ka jo cha la dan forensic expert ajene kan message dial kan ka wuch dumi cha go dong chen ga de long bad jena tan dien cha ka kamrar so che jo mo che jalat so ku ga base long kan itin content la kwar ka generally so na me mi sure la non gwa ga dana wona ka million natin kan depend lawyer te ka tini kan ga teach chigana jogo no kan message di cha screenshot ke cha kamrar te ka ti cha garadian jen cha on no de yen ka manipulate ko de kan man gorian de kan kula nyot so na me ya kam mon ngai kone ne de konti la message ya kamra dong de ran de tempo boke evidence dare ten gwejen ode la rech dare ka gwarech ko dare kula nyot no ramma me endi di shariek che jalat ci di fellow yere ci kan kwak kone ya kamra ka telephone ci kan ga challenge and wo mika talk ala talk and wo be ka raran gwasamo and wo kan screenshot message kone ya kamra kan tin cha kamra ka telephone ke cha extract me talk local authentic ci kan gujino de kan goro ba ngajidi makan ka wurshal ka rafadi kan ne ko nen cook tin cikja kulo jur mi kan dadon kan ka gerke kan ka change Sharafadi Guadame Calvin Rafadi ran South Africa forensic expert ya lado nena jane
te ramchi temper ka te ramchi ke ger jen tai kam ga garar ke jeno jeni kan message ni tele message mi cha altered ke tele message mi cha ger tele duobo mi cha ga ne jetin ejen jeni lade wo be ga dil kamrar ke telephone kan information ko na gorka jeni kan dil ko ne kamrar ke metadata jen tel mi cha ger ten ke tel mi cha change metadata kan ke information ti cha to no tungot tega kel can convert unless sinakul were den bakul kamrar can ke den digital evidence ke data ne ti chato tega ten mane tame dane kwa ka delete ke je ke tame dane kwa ka post ke je me jaga ke native content jaka kan information to talk and all the story kon la ngai ke mi cha information sha ga jak so na me jen wudu me jenetin diala kon e kamrar ko authentic ke real ano chi message ti cha ga dil jaka la tok jenetel mi cha ger tel mi cha chot jen message dial katen no jen cha representative content recover ke ti cha kamrar so chagu jeno bi persecution team bikan wanti kone yala do cha kamrar bikan deal confirm no ka to ko chi gudu me la no jeni kan tel mi che deten but still ke tin ne kan chiran forensic expert ko lai kon ga kwide che nyo right ran South Africa man jeni kan tool ke kwa ko ne user gwa ran ko recovering ko latin jeni ka ti cha satisfied ka South Africa lo ngai ke jeni ka requirement to kwa ga recognize a comedian ka South Africa South Africa Private Security Industry Regulatory Authority kwa jeni kan tool to kwa recognize within lo kwa ga use ko goro jeno ba dil ngeten no ten content lade no jen kwa recognize within ko ngai kon mi na ko we ka luga la ne de content te la lo galat ke la kuma ka gor ko cha bu gor random person ba dil gor am ba kor ba go mi le de ke kuma la to lo tel mi jeng mi der lat jen ko cha ko te ke ken software ke kon use no kate sha ngach re do arun no use yen kare kuma gadun jeni ye zanga ke dun da private ko shikon ling me dana no jen wa go je ga tet chenga kuma South Africa me change cha je kon gwa in ka television no yen kan te di ala kon agula kamarar wa te la agula ya adatin lo la jor ne je ka yo be needed content gor ko gwa garam mi be needien veje fulfill dong ba information ba kaltet be kan ga ger then after that ba ko present okay evidence alo change da long jen lot keno ko ba je kula ngada jen min sha ti ke je ka jen kui tool in kon user she defend lawyer was me take a suggestion which can top no can ni DNA no kan document dial kan dologa kan ka document go no she need to continue defend lawyer she can reject and going to mandan and chicken lel kaja men cha ne ken cha go en kaja kachi jaram me che gwa che lugo no be accept no yoga jeno jene dong che kwak che man plate ke che alter ke den kon kam karar ka device ne jeni kan digital extraction ko ne alat ke ta dan kam ka karar ke jen tel mi cha nyorten so ne mi chalat she presiding judge Jimmy Salala deng ka kore chwe lu chwe ja kap jok men cha wude me cha je ti ke cha rach chola do lu ba ja kap jok ka je la de la mande chanka wal jok ka pai ngwan ron ken daro ja dang red bakel jen changa da na nyur ka ja en changa mo benamut ko mo wala na cross examination ka jen kwiwutum shalaran forensic expert ko me dan te tini bombom ya te ka ja to ko kontan ya linga tama
bikin defend lawyer Dr. Machar bukan mut committee kan guda money kata da anan ce kwak ke evidence ya kamrar ka je ke jika ke dika ja en ne tu malar ke no ka jen lianga joka wab be jamat no ko te to ngwane ba chuk tenan gwata money so na me aje lugu danan chalat ka kwi Dr. Machar anu tin kon lat ko rin gwaseme ka da sha go long no ba ja gwain ke ba ja mat rig diala konte chudin lat ka nasir na mo agenda nan chora lat wana ka report ja gwaseme report me ni bala dung Sudan right kon kwi da me rig dana chituok te kare ni al mishibok a drone strike ka gwal dan che boktin bogonok gwakwin a wedding ceremony malatka ke report mi anong a United Nation ikan laro nene at least ne chuko jandang diok tila civilian kan dial chakanak na ka gwakwin ka wedding ceremony na ka Northern Darfur ne da shana kan gwasamo man tegatin ta gadi tiyan tegatin kene din wanci ga gaje lunga mana ancho da lat to ga gwam mishal kutum jan naka ka gane ti te ka chanka dokka jok nyen gwa da naka tana ta gwa wedding ceremony jan change da ne ku United Nation ku kana announcement ku kan lat ka jan ka jom chala da United Nation spokesman who shall Stephen Dujarric jana kan dini ku kan targan civilian shirmana lat ke kirmi yadit gwasame ka South Sudan ku ka targan wedding celebration ceremony ko jan gwadan bugane wan bukan ga jiktin ko be kan na bikin kenek ngai kon diala no gwa kwin mo na buktin be jalon ko jana gwad mi ten loy natin te family ni dial tegatin ke jidor dial na matte loy nat ka kwin but in this case she kwena mo chela welo chela lia ko chikume Sudan chikala onang natin wazame she United Nation she can drone strike mo she can condemn kana she chuanko the drone they use against civilian ke cha civilian cha ga denak she jan query United Nation Michel Dujarric chela do ne en mi to ga shi me de nok ka shi mangwa ajana kan den konan de kor rapid support force kan de ni Sudan army gandara gwano de kan ne konta la civilian de kan ga palchi kan ga dia target kan ne de konta kor de ga gang ne de konta la civilian doesn't matter no ne de toti kujidien te kujidien mugor karudien de ni fankin ne de konta la de ni karudien so ai kon dial mi chit kana me ano lat karodian ka kume neti ka tarante ko gorga no kujida dien beje lawe ka biga civilian kan ko nek so na me a report an ci bena no bel ka kan kume Sudan army ka tadan ci na ne ga ko kum Sudan kan nan na amigo kon ka tadan le road da wika South Sudan mi kon compare to this duobe me mu wanan civilian me wa kan naka drone ke mi yadi chewon an wadar kan naka drone but chakula use ni helicopter yan use antama mi kono gui kono ne me alata kwari ke met kaneti jek la guje no mi chaka naka ne da to buga dwal ka ha bala kuji no la kwa yerni je kana me la tele palika hirun gwadan bibin so dai guje no wale shi we ka sai me gwa but you didn't know the no tomorrow ne da te bikan do bikan le jek ano kuji me na don de kana let kiji so na me ajere ga dan lat ke kwara tamen kirmi yadi de bizu gwad me naga nuare ane da tori chalisu da nizo naka ne ke la civilian shikan ya targani da content atila de niken ajen me jack information ko be beje long kar di ala kon lat krodien so mi sheda na me jana na gode nyaa kon kel ban leben ka rointe ko ken ka gwasen be na meni jana gode nyaa kon kel
mi jiram jidit kan online TV channel ko YouTube ko subscribe ko mi jiram jidit ka Facebook please gorno ba be subscribe ke be follow ko be more information be kan shamala shubkaji an bi ataka mal bye bye